Hallelujah, Lord. Arise. It is the free time to worship God. It's going higher and higher. Amen. Amen. Oh
Let's give him glory. Thank you, Lord. Hallelujah.
tailo na lofa. We fai lo mai a tei mātou. Ta mau e ole olo. Mātou te malu ai I pua pua ngā. Mātou te vivi maha manui a te oe mea umalava. Ia vi ia oe ta mā. Ta mā whawhetai le nei aso. Mātou o mai mātou poto poto. Mātou whanongolongo I lau si hoponga. O la upu e ao ao whaatonu ai mātou. Le ti o au ngani tawita. Le atua e. Ia e au ao mai a te au I lau tūla whono. Ia au au na ai. Ta mā. E o I le ngā taanga o le nei o langa. Whawhetai le atua I lau whamaoni. Whawhetai au whona. Mātou wa ai ale vevesi o le lalolangi. I whamai ma mea o lo tu topu ai. Ai mātou te whawhetai a lau a whio. E te leo tūna whai mātou. I tai mi whainga tā. Mātou te vi ai lau a whio I mea umalawa. O na lo suafa Yesu. O ole ma mātou wala aua tuai. Amene ma amene. Tātou a lala mai lalo. Tai. Ia e mua ona avele whaavitai le atua ona lona alofa ma lona ngalei a te I tātou. Tana tau singa ia te I tātou. O mwhaie ona tātou mafuta I le nei aso. Pa tā alofa atu fo I lana au auna ma le whalitua. Mai se vasenga ia na au na malato faletua pa ia le tanto ekalesia ai mai se fo I uso ma tua whapine o lo asiasi mai ia whaata lo whaatu fo I o lea fo I wa ai ale nei asu le wa whaatasi mai e te miti o le kolisi o le atape mateini o le ao ia whaafitai a mai se tātou pati mōre ta miti o le nei ao ngā le whaatasi mai le nei asu tātou te whaisa undinga whaatasi e o te loba e sauni e foa I le ngaluenga le atua. O loa o ina I tātou I le upu le atua. Ia tātou malama le lei I lau foa I le ngaluenga le atua. Peisa o tā ua I le taimi o la utitalo. I le upua tā vita na pai le atua. Le maua le salamo I se lau sepulu iwa. Pai upo e tolu suru ma le tomu. Le lei le su e o lau tusi ai fai tau mai ai. Ia e malama le lei le mana onga o tā vita I le atua. E taita ina I tātou. Le ola ngā lue o I tātou. E tusa o le fina ngalo le atua. Salamo I se lau sepulu iwa. Pai upo e tolu suru ma le tolu a maua. Ia le a tātou fai tau mai ai ia. Salamo I se lau se fuluiva fai upe tolu spun mal tolu. Yo vai ia ea o mai ia tiau I le ala o au tūra fono. Ona o au na I lava lea ia te oe. Se ia o I le ngata anga. Mana ia le mana onga o tāvita. Ia tātou wola I se olanga malama. Tātou wa ai I whai ngā malo o lo vevesi nei. Mafua I se a. E mafua I le lea o oina. Mafua I le lea malama. I o le mea fo I nā ua. To e alu I fo I le haonga. Mo ia ua matua. Ia ai au ngāre malama le upua le tua. E apa o ai tātou e whaatonu ai tātou. Wa o le fina ngalo leo le tua. A wane I tātou whaia pōngi sahani mea. E mana o le atua I tātou whaia mea. Molo tātou malama. O te ilo whaia sauni e whoa I lau taulanga ma lau se pulu ai. Wa umana o a oina I tātou. E au mai le whale o le atua. Pawhetai lau whoa I ma lau whai taulanga I le atua. Ana ele wha maoni ma ele malama. Ale we ba ai ma. E mubu mai le lai tu. Mubu mai le
Ai sea. O fianga na o le atua. Lo fo ai. Ma au mai le falo le atua. E teu ai ana mea. Ia fa manuia le atua i lau fo ai le nei taia. Ona le suafo Yesu. Amen. Ia le avala aua tu loa tatou asa fa mole ia ona o le polo kalame ua umana fa atatia mai le malo. Ia ti saua ie o ai lau taulanga ma lau sua i le nei taia. Ia e mana ia le usu mai o tatou pese pape. Ia e fa fia i lau savali mai tatou team. Tātou te talo mo le tātou taulanga ma le se puluai. Pamtai le atua lo mātou tama. O mātou mara malama i le awa o ina i mātou. E whātau nuku lo fina ngala. Ia mātou mara malama i mea mātou te whai. Ona e whamanuia le ia te i mātou e tusa mo le mātou puai. Whamanuia ia te i mātou umane nei i tai au. Ia vi ia o e tama i mea umalava. Ona lo suafa Yesu. Amen. Ia la mele amale mai sa upati la tu ina atu tanto sunga pa fe ngainga ia lava le taimi ia tanto te fa longo ile o onga fo i o mata upu e tau ile supernatural o le tua o le te tau na tanto wo ia ono le nei vai tau o le soifuanga le ua esele tanto va ai le tanto te va ai tanto wola le supernatural o le tua e le ise me o le tanto popole ai fua ia fa manuia le tu e tu so lau fa longo le nei tai au ia vi ia o ia swafo Yesu amen. Aleluia. Sau. Su mai lo su. E sau fai se calo mo launga le la fai. Sta tutala.
Thank you. Taila wela sunga whailaunga. Hallelujah. Praise the Lord. Patalo fatu le taiao manaia le tatu mafutanga le yaso. Talo fatu fo inisiolo asiasi mai. Ole aso manaia le aso e tatu te vi le tua. Patalo fatu le sunga ya faunga. Al faltua tatu fatasiel nei taiao. Ia fatalo fatu fo inisiolo fatasi mai. Lo ia inisiolo fatasi mai fo nei aso ia. Ai mai se le il tatu e kalesia. Ia o ano tatu video. Ia fatalo fatu fo le sunga le apostolo ia Paulo. Au e vavai mai le Gold Coast. I lo hotel po whengai ke iei Paulo. Talo fatu lau sunga ma le faletua ia Meleane. O Meleane o whalongo lona 5 tausanga. Ia happy birthday to you, Meleane. Ia lelei. Ia whamanei alto tawhaonga whaftai le tua. I le 5 o tausanga. Se ia sau feula stato keke. Amene. O le tusi le neitai au. Se o lau tusi le Momoa al cornito, o lona mta o pus fulma le lua. Momoa al cornito fulma le lua. O le fai momoa e tau le fai upus fulma le tasi. Momoa al cornito fulma le lua, fai momoa i le se fulma le tasi. Tai e tfo i lau sunga masi mo le tato mo lau vaenga ia sao mai an nafi. So swani fo il mato o ngaluenga lenga fai. Wa o motus o mua le cornito o le suma le lua. Al fai upu mo mua tau suma le tasi la tato fai tau fatasi. Sila silane lau tuspa ia o le a tato fai tau fatasi. Ia o mea whaleanganga le au soe o te loto ina ia i loa ai o tau. O tau loa sa fai nu ese o tau, sa to sina foi i tu pua le angang. Pei ona so ona to sina o tau. O le nei, o te whailo atu ia te o tau. Le ai lava se tangata e tau tala i le anganga o le atua, na te tau te maina Yesu. E le ai foi se tasi na te mawhaia, o na ta ua o Yesu o le alii, a le se au noa o le anganga pa ia se tau fiaina. Whamai e le mawhaina whaia e le tangata o le Yesu Keriso o le alii e au noa ma le anganga pa ia. O Yesu Keriso o le tatou alii. E whatoa le leia lau tala noa ma e tau tala i le alii o le atua o Yesu Keriso pe a ua whaolaina lo anganga. Hallelujah. Mai le tusi a loma la matau pasifulu e moli maua te tautino i lo ngutu o Yesu Keriso o lo wali o lo faola o na faola inai leo oe. Ao o maila ele tatou tusi faitau, fa maila o le anganga pa ia na te avea oe te tautino atu o Yesu o le ali. Tatou whawau faitau fai upe 5 ia, o ili fai upe 4. E matalasi me alofa a e tasi lava le anganga pa ia. E matalasi foi faiva a e tasi lava le alii ia. E matalasi foi me mamana a e tasi lava le atua. O le na te matua ngā lue ina. Te ngata umalava ia te e tau whima i. O le, o fai upu ia e whatatau i mea alofa le anganga pa ia. I le amatanga whamai Paulo, o te le loto ia te o tau awane i tau wiloa mea nei. E lua ia vaenga tāua, e whamamafa e Paulo i le mea lea o le tatau ona e loa. O le mta upu i mea alofa le anganga pa ia, o le mta upu i e uoti. Le whapalangi whamelta la Paulo, I don't want you to be ignorant. I lo le loa, i le Tesalonia, whamailantala, o te le manao fo ia te o tau
tau te lei loa le mata upu ye wot. Paul o Paulo tu so lo o manai o a toi fa malosi mai fa pea se tau tala il tu singa Paulo. Po Yesu Keriso fo I po I latou na tu sia tu pa ia. O lona winga I o lo o yai se mamafa e te tau o na fa mamafa ina e tatou. There is a powerful reason to emphasize something that we need to know it off by heart. O le tusi fo I le Roma, o le matau pasfuma lua, o lo tau talai fo I Paulo I sesi mea fa mamafa. O mea lofa la le nganga pa ia, ma le nganga pa ia o lo ta ua I, fa mai Paulo, o te mana o ia te o tau, ia tau matua I loa. Amene. Vai tau lor fai upo fitu, ia ua foa ina fatasi e le tangata le faalinga o le anganga iao ngā ai. A wā foa mai I le tasi le upu o le poto o le anganga, e le tasi le upu o le malamalama, ma le anganga e tasi. E le tasi o mea lofa e wha malolo ai mai, e le anganga e tasi. E le tasi na te whaia wawenga, e le tasi o le perfetanga, e le tasi o suenga wanganga, e le tasi o ngangana ese, e le tasi o whamatalanga o ngangana, e mā ngalue foi mea uma, lea lava nganga tasi, o lo tufa I tangata I tasi, balana mea, pei ona finangalo iai o ia. Hallelujah. O le tusi lea, o lo o ta uai me alofa le nganga pa ia, ua tele na tātou whalongo iai, ua tele na tātou malamlamai, ai, ua te tau la o na tātou ngalue ina. Tele nisi ua malamlama, ua iloa, ua mata, ai le iloa ngalue ina. It is time everybody needs to operate in the gifts of the Holy Spirit. Hallelujah. O aso la, a e alu e te matamata I sauninga, a tangata e mwhaina tātou ta ua o tangata matau tia o le atua. E te matamata o whai wawenga, ua ngaioi mea alofa le nganga pa ia, ona e saula ia ma e whawhitai le atua ma e whapeane, e iei teime te whapeane, amu ia I la tau, te matau tia al whai wawenga. O le taimile nei, ua mana o le atua e le na o le tangata matautia, ai matautia uma tātou. E te tau o na whaangaioi uma tangata uma o le tino kariso, ina ia a tangia ma ia I loa, whaatino ina me alofa na mai le atua. Hallelujah. O le tātou mataupu lana I le asole nei o lou ngā ioinga, wha ngā ioina o mea alofa a le ngāngpa ia. Masalo po o nofo mai o Yeise si le nei tai au, e te le I whalongo mua le nei mata upu. Masalo o nisi o I tātou o whalongo so o le nei mata upu. Ai te tau ona ia mauti noa ua e whaongaina, tua ina ia I tu ainga mea alofa na mai le tua whaongaina I tātou. Hallelujah. O le vai aso lea, mo I lātou o loo asiasi mai fo'i, o loo Yeise o oina I le taimi nei, I le mana po le supernatural, le tua the supernatural power of God. Na ta ua la o tātou o tangata o loo riol, o loo ola mga ioi I le natura wha le tangata, ai lunga atu o le natura lea, o le mana o le tua, it's supernatural. It's above the natural. Hallelujah. O lona winga la, e le whape ua whale au ngā ina le natura. O I tātou la, e te tau o nā o ina ina ia maua le malamalama. We need to learn knowledge. Amene. A umalana e au ina whawhitai wa o niso I tātou lo ia I la o ngatusipa ia. Tātou tio mai la sa, au ina whaalonga la o inga la fionga le tua, maisi mea e mawhainga e sa ili ai oe. E te tau o nā o ina oe, I mea umo leo langa nei.
A oina le fionga le tua, a oina I mea tau tupe, a oina I mea le ainga, o whai poiponga, o whainga le whanau, o whainga le o langa le nei, o whainga le o ngaluenga. You need to learn life. Hallelujah. All of us, we must learn life. Every part of life. In your learning, I lawa o ina le o langa. O lawa o ina o le level o lo natura whare tangata. A umalana e o ina, ona te taula ia ona e apalainga le mea ngai te o ina po le whaonga ina. Put what you learn into practice. O le mea la, I le lotu. A tato mai fo I le lotu. E te o ina I mea ese ai maisia I le whaleanganga. I le alofa o le talai, o le whaoltanga, me o le whamalolonga, me o whapena. O me umala nei, e iei le taimi wa e loa whai, wa e whaonga ina foi, a iei le taimi wa limit wa le iei se si malo si e lungatu. O se whatai ta inga, e mawhai lava ona e loa, whatumu pepa e whatawailo whale. Ai a laku le penk, ua poloka I, ua poloka mea uma. O inala, e te mana o mi ai lesi mea I lunga atu o lo natura. O lesi taimi pe mai. E mai lesi ua le loa se mea fai o lo I loa whale tangata. E ngata, ai mana o mi ala o I lunga atu o le malosi whale tangata. E fai ale wha malolonga. O lesi tangata ita, ua le loa po lale mea whai longa ita. Ua ngata lalo malos. Wa e fiu e ka mo whai e ke ika. Wa e le loa pe ai sia mea ke le umailo wika I le sikaka. E iei le mana I lunga atu. Nga le pupula atua o le mana o le atua. Melt away lo ita. Hallelujah. O le si tangata e mana o isi mea whapenga. O le winga la leo le tato mata upu. Ia o I le level le e mana o le atua. E te ngā ioi I mea lofa matautia. E lunga atu o le natura le tangata. Aisea, o le tato iloa, our knowledge, e limited. O le si mea, o le tāua o le mana o le atua. E mawhai o ngā whaawaweina mea uma I e te mana o ai. E mawhai o ngā sefeina oe mai I mea e poloka ai le mea. E mawhai fo I o na aweseinga le stress. O mea o lo tatou mana na o ai. E mawhai le mana o le atua o na whaataunu uma mea o lo whinangalo ai le atua. O le ata le o le supernatural o le atua. O le ekalesia ina ua whaatuina. Na whaatu le mana o le atua. Na ia Yesu Keriso wa iai ua uma ua alu Yesua whamai o la au tuina atu le anganga pa ia ia te o tou. O le anganga pa ia na te aoa oe, e taitai, whaatonu, mea uma ke whaia mea whaailoa atu so se mea. O le tele o whainga lotu yaso nei, ua le o iei le mana o le atua. Ua iloa a o le mana o te ena. O le si mea ua nau le tangata replace pe wha tūlanga wa tutu ese le mana o le atua. Ai whai le malosi o le mawhau o le tangata. Human knowledge. E te loa ua ai alu le tele o iei taimi e whai sauninga. E te nofo ai e leo langona leo o lo loto o le mana o le atua e te tonu o le tino o le mawhau ma le anganga. E ia isi taimi fo I le tele o whainga lotu yaso nei. Ua tau le mana o mia ua tele le oa, ua tele mea uma, pe ua tau le mana o mia le tangata tāpuai wa venga o le atua. E te loa I tātou le nei vai taimi. Ia e te tauna I loa. O lo o iai le nau ta inga o le ti apolo. Ina ia mawhai o na tā ofi ma ave ese le mana o le atua mai le lotu. E mawhai anga whatau nuu le lotu. Ai awale ai le mana o le atua. O na pōpō mai leo te apolo. Whai a lako loku awa makuku mea, wale ise mea. Ai o le mea la I a taun tātou loa. Ua tau matoe a mai. Matoe whaamumu. Le anganga pa ia ma le mana o le atua. O le winga nā o le tātou mta upu. Amene.
O me alofa la ia lo tāua I. Na ua ile mole eka le sia e ngā ioi ile nganga o le tua. Me mua, so if repeat that to the last week. Taunga whātumu o le tua, e le nganga pa ia. E te tau ona whātumu o le nganga pa ia. E whawhenga whaili meanga. E ala le ile papati songa a le nganga pa ia. E te loa ua tau nuu le mei lo o langa, ona ua e tau tala inga ngana ese. There is a very powerful secret when we pray in tongues. O se tasi nā mea o tau mawhaile te apolo I kūlei ese. Push ese, le tau tala inga ngana ese, I to tonu o le speaking in tongues, po le tau tala inga ngana ese. O loo iai ni mea matau tia wha supernatural e te tupu ia te oe. O I o le tau o le wha tumu, that's what it means to be filled. O I, e amata ona whaali mai e le tua, mea lai le I o iai lo suenga wha le tangata. God started to reveal secrets of God. O ina e tau tala I le nganga pa ia I lo nganga, o ina e mwhainga e minister ma e soswani se tasi. Peila o mea lofa lo tawa ini, o I e mwhainga e papatis, na e perfetane I ses. O I e mwhainga wha malolo mai. O I e mwhaila o ngā sefele te leo, o le si sauninga leo tea, in the morning service. Sa sau le tasi tina I, whaila ngā tau tinonga, na matua I talo I le atua, is ilana tama. Long story, na iai I le tama le tina, whai le atua le wawenga, tangi le tina, ma wala awatu, ma whaila na tala, whamai, o matau tia le mana o le atua o whaia, mo ia malana whanau. O le mea la, e le ngā o whaiwhi au e whaia mea ia po I lātou, ua tatau ngai loa mai tātou, ngai ioi le mea lo whale ngangpa ia. E te le whaatali fo I la sau le lotu. E te ngai ioi mea lo whale ngangpa ia, au awelau tā vale, o e le ngaluenga, o whaili tau mea ai, it has to be every day, all the way. Amen. E le whapea la, ina ia, ilo ailo matautia. Life will be so beautiful. O le makua makau kia ma le māngai o le life. Pe a kuu nge e whao popo le mana o le atua I te tonu o lo natural ability. Hallelujah. O me alofa la, e iwa me alofa ia, e tele me alofa le ngangpa ia, le iwa lea, tusa, whamai le Iesu, ia o tau maua le mana, o na tau ole tau te tālai. O le iwa la le tau tusi lea, e au ngā ia I lau ngā luenga wha tālai, ma lau ngā luenga wha tupu oe o le so o keriso. Your spiritual growth, it is so powerful. I encourage us, we must use this gift every day. Every day. A ika ki ngā le ainga, ia perfetane, e ke iau mi milo a kone mea. Ioi. A oso le ki ngā le vai, ia, kau le whaakarisi e lakse si talo ia ke oi, pae oi le mea. A latu o le maisu tupe, whai le atua le wawenga. O le mea alofa mua la, le la wha maltala lau tele atu. O le mea alofa le o le upu o le poto, ma le upu o le malamalama. Ai a maka le tato lisi lea. La amata atu I mea alofa I e tolu o le perfetanga, o le upu o le poto, ma le upu o le malamalama. O le upu o le malamalama, the word of knowledge, o le supernatural le whaali mai e le mea lai tupu I se tasi, I lona taimi nei, ma lona taimi wotea. The past and now. Sa sumaile, sa iai ia le tina ia paese, se I whamatala atu lau tala le paese. E na saula o whala whaini matu te talo I le tina, whaltua ia paese. Whamatala la I e paese, whamai o lona throat le mana miel tal sanga. Na mafawhawa la ia, asa wali mai lo le si palangi le o Ellen. O Ellen, o lo iele mea lofo le wha malolo mai. O whai atu ia Ellen, come and pray for paese. Sau lo Ellen, whamai le tala Ellen, o le taimi la e lai,
O ula lea, o lao te whaatalitali le tua po le ase, and the Holy Spirit spoke. Wa move le nganga pa ia. Ia Ellen, whamaila tala Ellen. Paese, tina. O low throat, e le o le throat ngai mafu ai. O le throat, e iei mei ko kongu i low chest. Ngai trika ai low throat problem. E tau ma whamatala. O le mea la sa whamatala e Ellen, o le upu o le malamalama. That is a word of knowledge, revealing the situation le iai. Hallelujah. Te loa. E le ngā wau e le ngā o Ellen, e manga o le atua e whaari a kufo ia oi. E te latu e asi lau tinala, e whale mai po lau tama, po lau gatali, po aila iai, e te kongeki lo le mana o le atua. E whaali atua le atua, o le kamai kiki lea, ua overlanga ingu me mangsia, ua ke le mangsia ngai. Kaunga kipi la, e mo ia whai mai fo ma e lua sipungi. A whai mai lo le ngā pa i o lava le kasi. Ia, mo le ngā moment. O le whaalinga lana pa ai ia aleni. O le word of knowledge. O le word of knowledge la, ngā mawhai ai o na tatalo sa o a Ellen, i le mafuanga. E ke whiu e whaakau vai, e kape ele ki ngā, the painkillers. E mai ke le ka ngaka. Ai a ngai oi lo me alofa le ngang pa ia, e oso sa o ale mea lai mafuai. A e whai la mai ka kalo e strategic lau prayer, e ka kalo sa o le mafuanga le mai le, e makua i speed a se oka. Makua i makau kia. O le upu lao le malamalama o le mea alofa le, the word of knowledge, it reveals the situation now and the past. Amen. E mawhai langa e, a saula sesi te fia fisosoani ai, a o e tatalo po le ale mea alofa le o watu e le tua. E mawhai nga wha matala atu, o le tama lea, nga mafua le mea lea, a o la ititi, you can trace right back, o le mana leo le tua. E mawhai la, e tatalo la, e alu sa o alau kakala, e dismantle, to break, le mafuanga o le mea ngā, e makua i hira alka mai kiki. Lo le many years, o le o kengia, o le sasa, ma le songa whai, o le asingi fo ele ia pala amu. O kou whai kausesi le tala ia pala amu. E ki ngā ngas mawhakia, so ngā sasa, ngā langa sasa la asingi. O langa laile o vai le supernatural. A ele iloa le mana o le tua ma le supernatural ma mea alofa ia, ngā lo sasa asingi ia le me whai. E whiu a sasa la ua ika ia, ua la pe asi mea. O le mana o le tua tau, o lona lua, o le upu o le malamalama. O le upu o le poto. Upu o le malamalama, whaali e tuai ta sipale. O te iloa le menga mafuai le mea. You practice over the years and you can see everything almost all the time. Amen. O le sila mea alofa ngai tau ai. O le upu, o le poto, the word of wisdom. O le ale me ka o le upu o le poto. O le upu o le poto. E tau atua ia te oi, pe whaafewhea ranga fix, le melenga reveal, e le upu o le malamalama. Amen. Whai so au, whataita inga. Na sau lesi o whataita inga so aleo te whai atu. Sau lesi lo matua lea. Nga o vai atu iai, wa amaka o ngā leanga o na puna aivi. O le lau o whaali mai le upo le malamalama. E wha mai leo la nganga pa ia, e whai iai, e amata nga si ingi me mamafa. Hallelujah. E alanga ki ngā apo ngā aivi o kākou. O le kele o le ai me lololo. Ai le lava le si me mamafa. You need to do some weights. Hallelujah. E mawhailanga reveal ako whape ngā, a e flow ngai whapea, oka se maa ngai o le lai. O le word of wisdom can reveal how to deal with the problem. Word of knowledge shows the problem. O mea alofa ia whamai le tua, au walao te le manao ia tau te le iloa.
Me alo whanau tolu, o le mele o le perofetanga. O le perofetanga, e whaali atu e le atua se mea, e whaatataula le lumanai. Word of wisdom, word of knowledge is now and the past. Prophecy is the future. Le lumanai. Hallelujah. E te loa. Urunga li. A whale kong so o mea. Whaile perfecta le sires. A le o perfecta pelola, o perfecta mo. Pa le sires. A maka practice hala makanga. Kanga e practice e flow le lei. O le sila mea alofa ngā taunga. O le mea alofa le o le whatua tua. O le whatua tua, e tele level o le whatua tua. E yelo whatua tua whanatura. Whatua tua la ngā whale tangata. The human natural faith. E mawhainga e karikongu ngei e kere karikongu kai au. A e karikongu i lau friend, i o wai le karikongu kai au. E le amailo se mea, i o wai le karikongu fo ia yankala. E whapenga o le natural faith la ngā. A o le si levo i lunga o le taritonu. Kau mai lau so o Yesu fa mai. La mo kou. Ulaua le malilia i stangata o tau le mawhai o na tulia te moni. Mai Yesu oi ka fe. Walu le vai aso o le Akape Bible College. A le ngei ai le i. O ke le lopo a mea wao. Fa mai la tala Yesu. How many times e wa whaafianga ko iai mau. A ngai ko ke nei lofai. Ona ua la ititi ma le ai o se whatuatua. There is something called no faith and little faith. Amen. Ai te loa. That little faith, o le tamai whatuatua. Whamai Yesu, a iei ka mai whakokua, e tupu pe o le a. O le sinapi. Ua wa aise se sinapi. Ia ele o se ulpua o le sinapi. O le sinapi, o le se mea matautia, e tupu, e lai kiki a mako i kupua. O le mea la, e le teitei tupu le sinapi. E alanga tupu o le whataitai ma le practice all the time. Fai kusape se, pe akai lesi, alupea, practice, e le umia wa professor fai ngole, gifts of the Holy Spirit. Amen. O le whatuatua la, e iei la le levo ua penga whasosolo whapenga. E la le levo e te talia ai Yesu Keriso, a whapela i le whaoltanga. Ua talia o Yesu e vea mauali, i lenka ko whai kaua la matanga, whamai, e le ma whai na whai ia tangata o le ali ilo o tua. Is my Lord, e au noa ma le ngā ioia le nganga pa ia ia te oi. Hallelujah. O le whatuatua la e te talia Yesu, o le whatuatua le whaola inai oi, o le si levo ngā. A iei la se si le tae aole nei, e te iloa e le i whaia sau filifilinga, e te talia Yesu e whai mau walii, mau whaola, o le aso nei e whaola inai oi. Hello? O le hale winga o lebe, e whaafenga i loa e whaola ina. E te iloa ona ua le toe pule oi au me whai. Ai pule Yesu ia te oi. Tele o tātou sa moe o lotu fifia loko. Ai kaurori me kere mga oi pule ai le tua, Yesu, sorry, this is my money, sorry, this is my family, sorry. Kere you're sorry a kako whai. But when you look at the word of God, ai le tua, mai e whamai, o le upu le alai whamai e mai usikai, o na i loa la ia, wa ave, wa tupu Yesu ia te oi. Amen. Langa whamai Yesu e kele e whamai, wa mātou whaia mea umaia, ai o te le ilo oi. E te taulao na whaolaina le tangata ina ia mawhai o na o le levo. O le si la levo le whatuatua, ua o la i le tūlanga lea, ua a matanga e makua i karikongua i le mana o le atua, ma le upu o le atua. E te iloa, o a whionga uma le atua, mea saoa, e karikongu alesi, e iris kai mua re karikongu. O le taritonu. O whātaita inga le mea nei o le whaai. Mai Yesu, mai le tua, ia whaai, o na au whaai atu lea. A mai la o se furuai, o na au te tala leo le langi. O le siranga ka, e musa whai se furuai.
Kei roa, wa lewang fia kakala le langi a oi. Ngai te whapea oi, ma ngai ora uka vale le oi ai. Kei roa. E kere i vai ka vale lai sa ungi rea kua peanga e fusika ila iai. Amen. E makua i makau kia, o resi ka akai, e ire fale. E re kasi se fale ki mga, fumaile kua se lau o fale avak. O resi ka aka, ia, po le alanga ngā luenga lai iai. E makua i expand le tua, fumai tatala le tua. O le supernatural la, a le o iai lo fatua tua, e le mawhainga e breakthrough mea ia. O le farsalea, o le telei o lo ka fatua tua. Ele i pio langa o kaungu mai, wa le hevanga pio. A maka mai il kama i singapi. Ke le a singapi. Wala velave mai hele ni isi aso singapi. A kupua singapi. Ina ua o la ile level o le fatua tua le o le mea alofa. O le fatua tua le, o te taua o le one way believe. Wa lo le arrow fo le alfa pea. Ma le aka o le maka o le arrow. One way, o le gift lalanga, o le level, o the gift of faith. The gift of faith is when you only have one direction. E le isi direction, ima. E ke karikongu la o whetalaile anganga o le tua ia te oe. Wa makua i e taritonua. It's a different level of faith. Wa e sale level of faith. Mato o fo i whapatala so le mai il tina, lo tina, mato tina le samaliu. Makua kua talo ai, ot ua, ave ese uma meo, o mea vo ia konge kisilo matua la maliu, malifo mai ua uma wale se mea. Ai wai atu, o leanga le, whamai coronavirus, na le to lima kakai o le, ile maliu. Fatu le atua, sei, o le hale mea alofa le anganga pa i, o le aso leo anganga pa i nei te. Wai le atua fai ai, e koe konge ki uma mea. It's a long story, but ka koe konge ki uma ia mea nganga fai. Koe marosi lo makua, koe ai. Ai, ma ko whalonga ku. Ngo alula i asi. Nga uma lona ngā, o kere i koe alua i asi. I didn't want to pora koe an asi. O kei lola koe saur whale. Ai sa mea ngō mawhawhawha penga. It's a faith. It's a level of faith. It's a one-way faith. How do you know? E moli mau mai lea nganga I loa nganga. When the Spirit says it's going to live, you go to sleep. No stress, no cost, no nothing. She's going to be all right. Of course, la ua maliu. A ua maliu ai. Wa ko kelenga o meronga maliu. A le ko lima. So you develop that faith. O le mea alofa la le faith. E ese mai risi mau faith laila. O le si mea alofa ngata ua o le tautala I ngana ese. Wa mai Yesu, e o mai le nganga pa ia, o na mauale o tau le mana. I le aso Pentekosto, na tautala I la tau le ngana ese. O le tautala I ngana ese. Speaking in tongues. E lua lava mea tau o mea alofa lea. Mua, e te tautala loa I le whaatumu o le nganga pa ia, le teimi mua e papatiso ai o le nganga pa ia. A vea loa le ngā mau ngana e te talo hai. It's praying in the Spirit. Momoko ni tonu tau pos fumal fa mai Paulo. Ke le kai mea o te talo e poloka lo mafau. Ai mawhainga talo lo nganga speaking in tongues. Ai te talo la I lau nganga fale nganga. O lo nganga la te talo. O te talo I le nganga pa ia. Ai le lo mafau. Ma tu ku shika tahara masenda o malama mai tato. Amen. O le speaking in tongues la. O le tongues, o le mea alofa. Tasi la, e mawai lau pe, menga whaile fonta talo pe whaile, you can pray in tongues all the time. A o lesi level, o le mea alofa la le taua. It is the gift when the tongue speaks, e te tau la o ngā whaa interpret. Tau ngā wha matalaina, ngā ila lesi mea alofa o le wha matalaina. E wa, malama fo I tātou. Mai la Paulo, a e tau tala, e isi sauninga e masani tātou whalongo iai. E o swa lunga le tanga lesi lo matua po se fo to ina a fa mai la Paulo a e le lo fa matala ia kuku lalo. Amen. E te tau o nga fa matala ina. O me alo fa la ia lua o le tau tala ngana ese ma le fa matala ina. Tongues
plus interpretation is equal prophecy. You hear that? Tongues plus interpretation is mainly equal prophecy or word of knowledge. How does all this work? O le vaso le interne. O le fail tatou le taimi le sa fail valau. E te valau atu lai tangata lai e ke lai prophesy ai. Ai vai se fail au pe sau po se evangelia po se fail evangelia po se healing ministry pe ke alu fo ai. E call out tangata te talo ai. Ko vai ai. Pe fa pena. E valau atu lai le tamalai o le teine la le ungali ilai. O le fesili, e whawhewhenga I loa le kangaka kaung wala au. How do you know who to call? O mea alofa le anga pa ia. O le mea la, e se la tangata, malato I loa. O au la, e lua au walau te loa I le tangata e te tau on wala au iai. Me mua, e ke ia wa wai atu pe ua iei se malama I lungo le tangata lea. O I la te wala to that person. O lona lua, e te ia pe ua zoom, ua whaalata mai le tangata na ia te oi. E te lewa aila le natura, but you can see things supernaturally. Amen? Na o whai le tala le vai aso le, e le surunga li I, o le si mea lofa o le vavenga, le whai vavenga, e la le runga li I le whamtala la tala, I le whatuina oti. O le whatuina o le tangata oti. Aso ala, matu atu o oti le si, wakasei u fo I mea o le si pepe na, matu talo tu mani nei pepe. O le nisi o rarotonga. La le yasi pepe le yoki uka wha auki fo mai. E tele tata rau whioki. E le ka kainga o whioki. Ala walanga wa whioki. O le iloa e kaka mu le ngaka pa ia. Amen. O le mea la, e whata taula le tala lea. E ese tātou ma le whaamaina o mea alofa. Hallelujah. O isi, e ese, o aula, e malosi ke le mele o le vaai. I can see things. Te lea tangata o tuai, wo oi le level, wo lo le lei ale mea la kupukaka. I can look at you and work out what's going on with you. E leo se magic. E leo se whakaula aiku. E leo se ele whapenga. No, o le mea lofa le ngangapa ia. I can help. So, counselinga la kangaka. E le counsel le luaiku la por pe fast food fia session. E kasi ale upol perfectanga uma. Ngar pa kangi I loa ma le mea. Also ma le word of knowledge. Fix le mea lang kupu. Ma I loa. E kamilo lo mea lofa. E ke alu sa o ngai eile lo makua ko ainga. Ie le ungi mea wha vaili. Lau kaula kama i o ka whakua. Wa reveal le tua ia te oi. E fixa la le problem whapenga. Amen. O le si mea lofa o le iloa ina o nganga. Discernment of spirit. Sometimes, I'm sharing from the level low experience. I can discern people. Ngamai ile nu'ulo Darwin. A couple of years ago, Samoan sa ulaunga ile conference nga fai Darwin. There's a big conference nga fai nga. Ngamaola ile au lotu ile fai au Malesi vai ngol lau tai ile team ile fai au. Pa mai le ungali ile. Se kango siakia o mea. Can you check? A ungali ile wo fai ma fa fika uli le kalesia le. Nga o wo bakole fan makolans. Fa mai tala le fine. Pastor, did you check my report? And I said to her, sorry, I didn't have to read your report. I can discern your report. I wish sometimes you don't need to spend hours fixing things when you hear from the Holy Spirit. E te loa la, o au kiuke fai, o au whirwhilinga fai, e speed me uma, e vave me uma. Amen. You can achieve a lot. Langa speed le mea. Whamanui ai le tua. E se la tatou. Ma le tāua,
E te ole mea mo mula, ai mga ola ngai, e te taunga e whaoleina oe. You must be born again. Te taunga Yesu ngā lala, nau ta inga, e te ngai oi mea alofa lea ngang pai. Mai te tau o na whataitai, ma atili ma whataitai ei pia. Amen. Ole la umal tatum tau putai al nei. Aole au tū mo o nei me uma, ina ia mawhai ona e soaswani se tangata e le i whaoleina, e maua le whaotanga Yesu Keriso. La tatou tūlai umailunga. Amen. Lea la whale tatou, lau wala au atu. Thank you, Lord. Amen. A Yesu si le tai au nei. E te iloa, o e te le i tuinatu o e whai matali i moni ma fino Yesu Keriso e ala le whaotanga. Te manao ia te o e te sau. Amen. Hallelujah. A Yesu si fo i le tai au le nei. E Yesu mana o ngā lilo au lo loto. E mana o ise te talo. Na sumai le luma nei. Lontol. A wha peo lai e pei e le o whaingatana e iloa le taita inga i luma a le tua ia te oe te manao mia se upu wha perfetanga. Te manao ia te oe te sau. A wha pe ua kele anga e sau so. Ia, au whakarikari se i o mai mo moisi e se ase anga o mai. Amen. E leo wha pe o whai atu ia o inga sa leila, a wha pe ala e genuine na. O lesi mea, a wha pe o whai sau pisingis. Ai ke manga o le breakthrough. Nei vai teimi o le virus. E whai le tua whavenga lo pisingis. O te manao fo la ia te oe te sau. Hallelujah. Se si o mai te manao ia te oe te sau. La usul tatou pese lea. Au e te mā, au e te fefe. E le umi foi. A usul tatou pese a e te manao o te talo mo oi. Ina ia ave Yesu mo wali im faola. Famul mole su mai. Lona lua, ai manao i se te talo mo se upu e fiso swani le teita inga oi. Su mai. Lona tolu, if you want a word on finance, po whaisa o pisingisi, po launga luenga, o lo iei le tangata I, o nai ua te tau anga e whaia lau wa mataina sa o pisingisi. There's someone here, now this is the word of knowledge. There's someone here, e le tangata o lo I, e le pisingisi ua te tau ngai a mataina, ua lewa nga te tau ngai a mataina, whamai le tua a mataloa. Amen. There is a couple. O lo iei leu ngā li o lo iei I. Ua o te loa mai le tua, ua amata na lua mawhauwhau e wha serious le lua o lua leo langa whaleanganga. Sa whata alo, not in a bad way, paua, but there is something in your heart you wanted to move forward in the things of God. That is you. Lau sula tatou pesi. A oela. Su mai luma nei. Sa vali mai. Sa vali mai luma I. La whaile tatou talo mo oi. Ia whaia le atua se wawenga mo oi. Amen.